Egunon da ongi etorria dano eta eskerrik asko etortzeagatik. Egoera honetan igual ez da oso erresa tokitan biltzea eta lehenengo eskerrik asko danoi eta zorionak lortutako sariagatik. Dakizuen modun, 32. lore sariketan gaude eta esan bezala 32 urteko rekorride baldin badut ere, igual aurten konturatu gea lorak eta balkoiak daukaten garrantziaz, ez? Inoiz baino gehiago. Eta nola entretenitzen gean eta nola eskertzen den balkoietako alaitasun hori. Así que aprobetxatu nahiko genuke baita ere eskertzeko eta animatzeko jarraitzea zuen lan hori egiten eta gure kalek apaintzen eta alaitzen. Eta dakizuen bezala, egun asko izaten die juraba pasatzitunak kalek eta baserri ezberdinak ikusten, dagokionari da merezi duenari saria emateko. Eta, aprobetxatuz Joseba kide izan dela, baimeikide izan dela eta hemen daukagula, igual peak esplikako izu beto, kriterio zein izan dien eta balkoietan ikusitako lan. Oira. Dela 2 urte ere hemen izan nintzen, egia esan ere aurreneko urtea izan zen ekitaldi honetan parte hartzen. Epamaikide moduan ere tokatu zidanean aurreneko izan zen. Eta aipatu nun, herri honetako kultura, balkoietan batez ere, baserritan ere, harrigarria dela, ez? Benetan lan handia egiten dela herri honetan hori zaintzen. Esan behar dago aurten, beste gozat, espero nun aldi behintzat, eta izan zara pixkat, jodandoken egoera horretan, ez utzikeria, baino pixkat, albo bat erotzetako lana izatea. Eta esan behar dago, orokorrean, gaina gure lankideen artean komentatu dela, izan dela, sekula baino, zainduagoa gehondian ere muak. Eta zuekin gaina, partekatu ditu nire lankide Arantxak ere, zenbait egin tokatu da, eta hitz batzuk, eta egia da ikusi dela, aspaldiko politenak gehondiela. Orduan, alde hortatik harritua eta pozik ere ez. Orduan, sari banaketa, beti bezala zaila izan da, zailkatuak zuek izan zaten, zorion da tokatu zuen guzti hori, eta, hasiko gineak banaketak edo, baski? Berak izan du, zein garrantzitsua izan da batez ere aurten zuen lana, zuen lana. Es cierto que este concurso no es un concurso como tal, porque una de las cosas que se valora precisamente no tiene que ver, no pretende fomentar la competitividad, es Centro Urretxu Zumárraga y lo que no se pretende es fomentar una competitividad entre nadie, sino todo lo contrario, ¿no? Y desde este sentido lo que se mira es, como él ha comentado un poco, pues todo lo que es la parte general y desde tanto el punto de vista desde el baserri como de los balcones. Es verdad que yo creo que, yo por la parte que me ha tocado además en casa, en estos pueblos, el tema de la cultura del balcón, del adorno floral siempre ha sido algo muy interiorizado y que siempre hemos tenido, y desde ese punto de vista es algo que hay que agradecer todo el esfuerzo que se hace, y ese es un poco el objetivo de estos premios, ¿no? El agradeceros ese esfuerzo con un pequeño detalle que hoy entregamos aquí. Los premios son 10 corresponden a balcones y ventanas en calle y 6 premios a caseríos. Los premios en balcones y ventanas tienen un premio, ¿no? un bono, vale, 50 euros, diploma y regalo, y los caseríos tienen también 50, creo que es, y ya no me dan las gafas, de diploma y regalo. Entonces, pues sin más, reiterar nuestro agradecimiento por vuestro esfuerzo y por ayudarnos a que estos días que han sido tan difíciles, al asomarnos a esos balcones que hemos tenido todos los días, esa salida y ese ratito, hayamos podido gozar de todas de ese esfuerzo que habéis hecho. Procedemos, ya estoy. Kontxi Mateo Pérez, Buska Sagastizabalekoa. Bigarrena da Jose Ramon Etxezarreta Zufiria eta Izaskun Izagirre Urkia, artisteko. Leonor Oses Diez, San Isidrokoa. Rikorda ingo dugu. Autokoa. Era
Eta gero daukau, Maria Jesus Zabala Iparragirre, Antzina Hiribidekoa. Arantxa Segurola Ikaran, Sekundinos Nabalakoa. Urretxura pasako gineakeia, eta hor daukagu Iñaki Etxaniz Urrestarazu, Basagaztikoa. Mila Etxaniz Telleria, Labeagakoa. Eta Ana Maria Abad Benaza, hori Labeagakoa. Rosa Mari Lizarralde Gabilondo, hau Ipinarritakoa. Zuri. Eta bukatzeko, Arantxa Askasibar Zendoia, hau Jauregi kalekoa. Oine, baserri natalera pasako gineake eta Zumarra gara buelta. Maria Jesus Laka Arostegi, Salsamendikoa. Edurne Astigarraga Oteiza, Martiamuno baserrikoa. Eta Lourdes Etxaniz Aranburu eta Fermin Goenaga Epelde, Landaburu baserrikoa. Urretxura pasata, Mila Aranburu Etxaniz eta Jesus Plazaola Aranguren, Beain baserrikoa. Gero, Maria Isabel Izarazu Irastorza, Beainekoa. Eta bukatzeko, Nekanegi Etxebarria, Larrea baserrikoa.